Ke United Democratic Party UDP, kalau kena ia ke Hill State People Democratic Party HSPDP, mbak ke penkai ia ke jengkrumat jengmut, dah ke bapa merapat ba ia ke raiban mi ikun, laka jong ia ke election MDC, kilam dari keren syua, hapok ke Regional Democratic Alliance RDA. Tatkum ke jeng ong working president ke UDP, bat menteri sarkar ba polong do, kane ke sinjam jong ke HSPDP, kadai ke bamsyam la kemik lanti setia. Bat kaladai bani keren syua hapok ke RDA Executive Committee harga cakap pendapat ba lang ba kilat patai kubor bat wasam uba polong do ulu pensyai ba ke jeng kentok jong u badang chen halor ke jeng mikno ke HSPDP na ke RDA kadai ke bala pensyong nong rim na ke jeng kerennya kana ke bala penti kenapat menta da kene ke jeng pendapat ba kane ke jeng mik kine kendum kendam kila pen kelumat lim ya baro R3 ki party bat bun na kinang ilam ke UDP kilpen pau ya ke jeng longo halor ke jeng kren ubak pol handrai ubak pol long do walaupun paru ya ke jeng skem ba kine ke jeng phet jeng mut baro en salak ben bet no hapdeng ki R party